Uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu umkhanya kude TV. Bafowethu sila isinithulela khona amaciko akhiphile namaciko azokhipha-ke laphana wey'ngane zakwethu. Sithe masiqalaza-ke laphana ephejini lefezi emnyama laphana wey'ngane zakwethu laveza iqembu laphana okuthiwa izingcwenga laphana wey'ngane zakwethu, nalo lithi vivani ngedatha. Kunengoma ezayo laphana elithi ithuba lesibili laphana wey'ngane zakwethu. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Ke sidibane laphana kwi-comment section uma ukuthi uyazazi lezi nsizwa ukuthi ishaya kanjani. Ungabe uqala-ke laphana wey'ngane zakwethu uthenga idatha laphana wey'ngane zakwethu ukuze udownloade lezi nsizwa. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucinezela subscribe ukuze uzothola ama-update njalo uma siphosta ividiyo entsha. Siyi-channel esiyabo.